Kawai na kisang san perthai jongani ke jela ke Bharatiya Janata Party Meghalaya Unit kalarai ban pancing pencai nak sorkar pedeng kepala sinchada ke National Democratic Alliance halor ke mining plan kepala pha dak sorkar Meghalaya bat kepala penpai no dak sorkar pedeng yakni ke polisi bat bathai ke sorkar jela ban penbai yakijing tuna yakni ke BJP Meghalaya Unit kala penpa hunen ke singi ke khat pratrik unailar ke jingi kendo bat kinong pathai kubor ke jakat rekam jongkani ke seng halawa la shumer Shillong Kino yelam jongka BJP kila kino jor ya ke sorkar jala Meghalaya United Alliance 2 halor ke jumum la jongka ban weng ya ke jing ha ke jala hadian bak National Green Tribunal kala pensange ya ke jing ti doyong ha ke ni ke jala. From our party, we are going to meet the concerned Coal Ministry and Environment and Forest Ministry to get clarified why yet this coal mining is not implemented in the state of Meghalaya. Whether the state government have submitted the mining plan to the ministry for approval or not. Sakawai pat kamat kabaka BJP Meghalaya Unit kala penpau ling ba kinong pathai kubor nin kasingi kadai halor ke resolution jong ke sorkar Meghalaya kapakwa pan pentri kamye ka para 12A B jong ke 6 schedule hakani ke jala pan laj na ka hukum jong National Green Tribunal kabla khangti doyong hakani ke jala da ka jing pentri kamye ka para 12A B jong ke 6 schedule laong baka Coal Mines Nationalization Act 1973 but Mines and Mineral Development and Regulation Act kanum trikam shu aki jaka jong ke jala ki bahap pok 6 schedule